akukhona ukuthi ngoba lo muntu mhlawumbe kunenkinga yesidalo ingoba vele akanadlozi lo muntu lo uyabo shuthi into engekho nje ukuthi soqiniswa umntwana ona uhlelo yeka lento icabangayo namuhla sishilo nomkhulumushi namanga we are back on our show yeka lento icabangayo wagcoka kahle mkhulu yeah lento icabangayo okay mkhulu ahlala edabeni abantu sebayakwazi umkhulu umnqusho lo sihamba naye namhlanje cela ubingelele nje futhi abantu balele emakhaya asiphinde sibingelele kuseyinqusho ephuza kwezinde ngoba oyifishani sabongcolo bathi baba kaBhabharabhabha isipoko seNdiya baba kaJessica intombi emlungu bathi isipoko seBhunu inyanga elapha ya eGoli kwelase Springs siyakubingelela kunjani asikabe sisapholisa amaseko khehla lami asihlale endabeni kunabantu indawo yonke bagcwele bafasile imfizo nemfiso bagacile into zabo bathwasile kodwa uthi mkhulu mina ngisebenzi angikhona ukwenza next angibona ngiphuphi ngithwasile ukuthwasa ngalidla ngaliphalaza ngakhala isigubhu aye emanzini kwahlatshelwa imbuzi ephezulu kwami ngayenza yonke lento yenyongo namadrete sengaze ngakwagunda mkhulu lawo bekuthwasa kawo kwenzakalani khehla ngamsiza kanjani umuntu kanjalo mkhulu uthinta indaba ejulile le ndaba oyithintayo khehla and baningi abantu ngempela abandlula kuleso simo leso and then base bedlala ke futhi badlala abantu abayibiza ngathi bengethina bagijimisa ukubanika igubhu bagijimisa ukubanika ithwalo kanti lo yamuntu ngenzeka ukuthi uthwasile nje kunenkinga ethongeni noma edlozini lakhe umuntu so kufuneka ukuthi kudlala amakhubalo kudlala imlingo kuhlanjululwe lesiyasidalwa noma lo muntu mhlawumbe wavalwa kufanele qale kuhlolwe kutholakala ukuthi ungani engasebenzi ngoba akekho umuntu onedlozi ongahambe othwasa kodwa bese yabuya bese engasebenzi and enye into bakhona futhi ongatholakala ukuthi umuntu uhambe wayothwasa kungafanele ukuthi athwase befanele agcine usiko noma kunomuntu obefanele amphothulele bese anothi asebenza abantu ukudlula nje khona mkhulu umnqusho isiphila esikhathini sama 2000 ama 2000 amaningi ayathwasa bayathwasa labantu manje kugcwele ama 2000 ayizango mama uthini ngabantu esikanjalo ne abanye bayaxwaya abanye bathi hayi kusuke kukanjalo vele uthini ngaleyo nkinga abanye bathwasela ufebe nje baba umnqusho no umama intombi yakhumalo nasi abanye nje bathwasela nje ubufebe avenda baba yikho njengamanje ukuthwasa akusahlonipheki umuntu akasayi ngoba nakho mhlawumbe ephuphile noma waboniswa sebeya ngokuthi ngibona ingane yamakhelane ithwasa bese nomuntu abantwana sebayayithanda lento sekuyifashion ingakho ingasahlonipheki uyayizwa indaba so yikho ngithi mina ubobona la njengoba sikhuluma le ndaba ukuthi umuntu uhambile othwasa mfethu last time silala ngakhuluma enye indaba ngathi kuwe umuntu onesiphiwo umone ehamba emgwaqeni ngeke yabona ngamanje hamba ku social media umuntu uzothi isangoma ufaka ibhayi kuvela amathanga kuvela inkomo omunye ushayile ngapha kuvela ostomach out isifebe nje lesithu akanadlozi lo isifebe nje fanele hambe vele inkinga into esilayisatu ukuthatha izevatho zasedlozini bese ayifaka lo muntu ngoba kusho ukuthi idlozi alikho awucabanga nami ngoba ngiyinyanga ngihlonshwa ngaka bese ngihamba edrobheni ngathi ngilibeke kwezathi kwezini ngavele ade edabukile uyimuphi umuntu ozoza kimi uyabona ezinye zakhona akukhona ukuthi ngoba lo muntu mhlawumbe kunenkinga yesidalo ingoba vele akanadlozi lo muntu lo uyabo shuthi into engekho nje ukuthi soqiniswa umntwana ona 12 uyakuqinisa uqinisa yena umntwana ona 12 usafuna ukukhula wakuninga ngakubonese ngakuqinisa maye ngabe vele nayo lento kodwa inkinga izoba la umntwana ona 12 engamqinisa kanjani umama ona 56 ngenza isibonelo ngoba manje lo mntwana usasaba yabona usafuna ukukhuliswa lo mntwana akhule ukhakhayi lakhe alikaqini sathambile ake singene kwezamabhizinisi singene kwezamabhizinisi manje ngikhuluma ukuthi kunomuntu othi ngine-business lake lahamba kahle yabo lo muntu waziwa ngemoto nje lokuthi ngibeka le-business kuyinkosi impela uyasho ukuthi ami ibhizinisi lami lekela ngihambela kahle kepha inkinga manje ngathatha into kodwa lento iyagcilaza lapha endlini kocansi ayidlali bathi yagcilaza umama ngithi sekufika mina kanti sengena ku round number 3 uyabona icedile ngomama lento lapha endlini ungathini kuloyo muntu loyo sasenkingeni yena usebenzile uright get inkinga iseshaya kakhulu lento mkhulu ngokukhula nokuhamba sibonile izinto ezifana nalezo umuntu ayithi unamanga zikhona into ezifana nalezo into ebalulekile mawuya enyangeni ukufika uhlale phansi nenyanga mafuna ukuthwala uyibuze kahle inkinga eshaya abantu lapha emakhaya kanti nicabangayo into elimazayo ukufika kunqushe ngenxa yendlala bese uthi mkhulu unqushe ngicela nje